I počnimo ljudi kao ovdje. I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. Evo nas u drugoj epizodi na ovome kanalu, to jest u drugome vlogu na ovome kanalu i danas ću vam nešto reći, a to je da na onome mom pravom originalnom kanalu, to jest i ovaj originalan, ali na onome drugom kanalu, to jest prvom, snimam malo aktivnije zato što je sad proradila Sarmacraft i tako dalje, pa snimam igrice i to, a na ovome ću izbacivati vlogove. Što se tiče ovog danas vloga, da ja ne pričam bez veze, nego da kažem. Što se tiče ovoga vloga, mislio sam samo reći da ću redovnije snimati i tamo, a i ovdje. Ja bi ga ovdje izašao video prije 5-6 dana, ne znam nija koliko. Ali to zato što nisam stvarno mogao i zbog škole i to, ali sad ću sigurno moći redovnije ovako snimiti, izbaciti video. Nekad možda bude kraći, nekad duži, ne znam. A što se toga tiče, ja ću izbaciti sad video i večeras, čim ovaj video izađe, znači večeras. Izaće video o Sarmacraftu, znači na onome mom kanalu drugom, a ja ću, kad snimim taj video, to jest ovaj, onda ću ići snimati onaj drugi video i tamo ću objaviti taj gameplay i to jest epizod 2 na Sarmacraft. Možda ja budem počeo izbacivati neke onako epizode kao zezano, kreativ mod i to, onako da pravimo nešto, spredamo s TNT, ali još ću to vidjeti, ne bi trošio džave epizode na to i onako ne znam hoće li ima pregleda, bolje ovako da snimim na onome, a i dosta sam vidio da ima reklama od onog mog videa zato što je počelo se naplaćivati, to jest, kako bi rekao, isplatilo mi se što sam nastavio zato što se pojavljuju ponovo reklame od mojih videa na nekim drugim, na primjer otvorite neku pjesmu, piše recommended for you ili preporučeno za vas i bude ispod moj video, to je meni super. E sad, zarada još to ja ne gledam pošto nisam aktivno snimao, znači 100 pregleda sad je meni cilj, ali to jest imao sam sad na ovome prošlom na tome kanalu. E sad ne znam koliko ću ovdje imati aktivnih pratioca i hoću li imati dosta pregleda i to, ali ako uspijem nešto napraviti jedan vlog, to jest jedan, kako bi rekao to, jedan eksperiment, pošto sam imao glitch neki našao, i kad taj glitch snimim ja ću onda to objaviti na ovaj kanal ili na onaj drugi. Uglavnom link ili jednog videa ili drugog bit će i na jednom kanalu ili na drugom. Tako da to bilo to, hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se u sljedećem vlogu, čao!